majmuni! Ua, govno jedno bradato, mamuti, jebem četničku. Kakav mali metro? Jel čuo neko nekad za mali metro gdje idu automobili po njemu? Uuuu! Veliki metro koji ste štampali karte 2018. godine. Jel vidio neko nekad kopanje neko? Jel vidio neko krticu? Šta su radili sa depom na Makišu koji također nelegalno su gradili? Gde je metro? A sada nam neke privatne kompanije stavljaju rendere i to je kao neki mali metro. Samo da bi srušili ovaj most i ko zna šta napravili. Nema nikakvog rušenja niti bilo kakve gradnje dok se ne usvoji generalni urbanistički plan grada Beograda. Tako je! Tek kada građani i struka kažu svoje mišljenje, tek kada se napravi krovni planski dokument razvoja grada Beograda, mi možemo da govorimo i možemo da pričamo o nekom izmeštanju mosta pomeranju. Beogradu fale 2 mosta. Jedan je na Dunavu, Ada Huja također ima projekat, obezbeđeni novci, ništa nisu radili. I još jedan na Savi. Ne da se ruši, nego još jedan da se napravi. Tako je. To je minimum. Ua! Ua, govno bradato! Moram još također da kažem, mene lično, a verujem i većinu vas, ne zanima sukob 2 državna službenika Šapića i Vesića. Oni su samo državni službenici. Most, saobraćaj, javni prostori, sve je to naše građansko. Mi moramo da se pitamo kako želimo da izgleda razvoj ovog grada.